Lapho nabuza cha vele sisidla futhi. Hayi sibuke sibambile isinto la. Ngiko wakuthenjwa lokho. Abadala babethi ungabulawa inkomo. Uhamba izuzibani, sekuthi inkomo edala. Thina sivele sathi baba nkani sithe thina sidla mngani omunye hayi yiko wakho sithe hayi isifakele mngani omunye thina nokuthi unye kuya kulapha nonye kulapha ngoko kuhle la Badiko yabona ukuthi ontanga laba abafanele bekubona because kabakwazi because lokho yithotas even ukudemkanini one sokufundisa ukubamba lokushiya njalo le nhlonipho ngoba odobha iqhatha kwangomdala ungabona uyake vele likhangele ngelihlo lela iqhatha lakhe ngiyana lakhe ungalidobha nomfana omncane kwama yakho kuhlanyekile abaye bakubambisa isandla singakasukumi siyavima isandla manje umnawami mina ngimdala umnama wayesethi uyabedobha yami encane ecina ukhona lokona udobha kuthiwa yikubambanisa lesitshwana wayibambanisa lesitshwana uyavula igodi sesitshwaneni ukuthi ubambanise yadliwa amadoda kuyadliwa sondela nini baba hayi sicela khonapho sonke ufake esindleni sonke yamadoda masitshilo nabo mbawa baba ngicela uzisho ukuthi ngoba mina ngonhlalo mlilo ithonge elihle ithonge lemnyama usovumane hayi womhlophe phela wena so lithonge lemhlophe lomzila kawulandelwa okay ekhaya buya mvelekezi ratanyana esontala hayi siyabonga usesontala angazitsho ba hawu mina ngimpofu ba mpofu unyandeni ubhenampondo yedwa madla yedwa manje njoba namhlanje ngidliwa kunje ngaphume Manchester lapha ekhaya ke ekhaya semanama lapha kwalifika khona eMbelenga kodwa semanama kwamanje okay inkomo mlungu onkomo okay hayi baba Bhalule ngiyazale kwesiphepha ngubaba uBhalule umzukulu wakoTabataba umzukulu kaManyabi uManyabi ezalwa nguTabataba Tabataba ezalwa ngumtilimba kaMlonka umlonka kaDuda kaMalamlele ngizalwa inkunzi undodana ngibuya ngingapha ke uMabhukani kwaBhalule uBhalule eyisizwa ekhawe kaMzilikazi ngiphuma khona le emangwe kwela PT welcome phakathi ngimele isintu samahlaba eZulu ngikhokhele isintu samahlaba eZulu hamba nabakhokheli isintu samahlaba eZulu ubaba Mpofu ubaba Mchazo uzasichaza naye nobaba uNyathi isintu samahlaba eZulu kuyiso isintu qho khangelele ukuthi isintu sesi phakathi sikhona apha lelizwe awu
Siyabonga. Baba. Ngubani ka? Kanti mina Yebo baba. ngibonga mina ngikho Uyengwayo. yeah Onkomo bonke ngoyengwayo. maybe not bonga Kodwa wena uyengwayo. I think ngiyabe ngalahlekanga Yebo baba. yeah mphuma newspaper and Echoloni. Isikolo sejwane. Isikolo sejwane madodana. kanye umkhalanga but uwa kakhulu gospel. All right, yeah. Precise. So Uyakwazi ukusikhuluma isikhalanga? ngiyasizwa but Manje ufana nami wena. awadala behlala kwenye indlu ngale shawa isikhalanga ngempela kanye phakathi enzikini Okay. yecholocho. Yeah. Thina abantwana kitchen ngamama sishayisa indebe. Mina ndolebele kazwayo. Yebo. Isikhalanga asiyala. Siyala. Ayisola mina join amphibutho lapha ngizama ukukhulisa isizwe. Hayi. Silapha njengobazi asilahlekanga. Hayi kakhulu. Silelungile sihlezi kuhle. Siyabuthana silakhiliswe. Kuhle kakhulu. Ngiyajabula ukuthi inkosi Siyabonga baba Nkomo. sithethe uhlangothi lokuthi ivuthisiwe sibuyele madoda sehlala kuhle ekhaya. Yeah. Hayi uved enough uhlale e-diaspora. Hayi isikhathele. So we've had our time. It was helpful. It was useful. Yeah. But I think it's time with that shake indawo yakithi sihlale sizinze. Hayi kakhulu. Ngiyabonga amabutho onke Ngezelela Siyabonga kakhulu. mfowethu lokutshela ingane zethu ezidlalile lapha zazi ukuthi zingobani zona zidabuka kuphi. Kakhulu kulapho into esizama ukuyitshela bona. Aha. Baba bazosala kule ndawo. Hayi. But bengasazi ukuthi bangobani. bengasale belahleni. Kuhle kakhulu. Baba Mchaza. Ngiyakhuleka. Uzitsho baba. Yena abantu abadala mina ngingundlovu. uMabhulani umchazo ngiyawandlalela phansi umzilikazi ngesikhathi ehamba ngizalwe eMatopo ngakhulela eKheze eMaphaneni ngaphansi kukaMlisa induna kunyanga zonke. Ngihamba labakhokheli ngisebenza inhlanganiso yesintu samahlabezulu uNobhala. Siyabonga kakhulu ukuthi sihlangane lamanye amaqhawe lapha ngoba kumbe siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu. Mfowethu. Awuzishudu ngoba. Sanibonani. Mina uPrince Uluzibo. Uluzibo. Yes. Okay. Yeah, ayizisho. Ifambi. Mina ngizalwa Ufalo Nyathi. Ufalo ozalwa Matete ozalwa Khonya. Beyimuli ngokuphathalala induna umsukisili wenkosi. Umama engusilengiwe uMedelina ozalwa Million Mpande ozalwa nguBhewula konale nqalisizwe kuthiwa Bhewula Nsewula ukhokho nguBhewula induna yakhona. Nje mina angizazi ukuthi yini Prince kumbe yini angazi ngoba ngizalwa iPrince ngapha koNyathi iPrincess ngapha uMbala. Shoot on the king. Hayi Yala sasekutha istory sikamzilikazi siyathatha intombi yaSwaziland. So angiyekutha ngingumzilikazi ngisithi umzilikazi ngizozivika intombi yeSwatini. Ngiyokuthanda impela. hayi Prince Uluziwe uNyathi. Lokho esikwenzayo Siyabonga kakhulu. Kanje kuyingxenye yesintu sethu. Sakhula sisidla sonke mngani omuntu. Kule mfundiso ekhona ngakhona Imfundiso bani baba Baloni? imfundiso ekhona uma lisidla mngani omuntu kulokudedelana khonapha ngoba nokwazana ukuthi omdala ngubani njalo lokhu uyabelana lokuchiyelana zonke lezo izinto ezikhona esintwini sethu ukuthi ngabe lihamba
uma usidla labanye kube kwazi ukuthi hayi lo umna wami lo ngumne wethu kanjalo khona kwana ke abantu uma isidla behlangene kanjalo kuba lezi ingxoxo ezinye ezithile zokufundisana abantu kodwa thina sisoma amadoda sathi sikhona izinto esizibambayo sifundisana yobona kulabo baba khonapho ubaba oPofu obaba oMbido nobaba oMthaso Onyathi sihlukene ngezigaba lapho esivelela khona kodwa sihlanganiswa ukuthi sonke singabantu besintwini singabantu besintwini umthambo lapho esihlangana khona ngicizele khonapho ukuthi uyawubona lapha abantwana ngabethwa kuyashiywa akwaziwa ukuyaliwa ngingathatha itho yomunye umuntu ngabamba umngane omunye sokuliwa kube kusifundisa kakhulu kwabelana lokunye lobuhlakani kukhona ubuzomnye sithi ngapani nyama lokuchebela kufundisa lobunye ubuhlakani ebesihlakaniphile bezikwazi ukuchebela manje baba Nkomo njengoba lapha lingamabutho ubone ngathi ukudla ndawonye njengebutho kusiza ngani kusiza khona ukuthi two hands is better than one nxa lihlangene sidla liyakholisa liyashare kulapho lokuthi amadoda nxa ehlezi ndawonye sidla kwenza ukuthi libe relaxed kwenza ukuthi usikhumbuze emuva kuyabumba lokuzanana kuyabumba ungabe isikwabo kakhulu kodwa phela kumele sikhumbule ukuthi ibutho mdabuko walo belingelempi so ukudla ndawonye bese sesibheke sesise empini kusiza ngani ukubani masinyane ubani sosiyananzelelana ukuthi ubani kakwanisa ukuphanga ubani uyaphanga masinyane sosazana ngendlela eziningi kakhulu ngokudla kwethu khonapho ukuthi ubani amandla babebulalana lama weaknesses akhe babefakelana lokuthi yena ubani lobani unjani so nxa limgani sidla ndawonye akulamunye ozasaba ukuthi hayi ukhona umsilo wempisi laphana ophoselweyo so khona khala lakho ngokunye kwakhona ukuthi sonke sidla ndawonye umuntu abomgani wakhe ngale hayi amabutho vela abamba inyama eyodwa ibutho yithimwa ngithi ngezelele khonapho uthini ibutho nxa sikhangele uyahlasela lihamba liyimbumba liyi-one ngokudla ndawonye lapho kukhombisa ukuthi simunye sibabene akulo ngasicakulula ngakho lizimisela ukufa ndawonye amafela ndawonye so lapha siyazi ukuthi siyakhangelana ukuthi nxa ubani ethethele emuva kumele sikwazi ukuthi hayi engasaleli hambe nxa sesimqedela ukudla kuyafanana lempini nxa omunye esihloko kumbe omunye selimele siyazi ukuthi simele sikwazi ukuthi siyamnanzelela futhi sihamba naye I think kokufundisa indlela zonke hayi njengoba ubona nje sithelelana lamanzi kusifundisa lenhlonipho siyahloniphana ngoba ngiyakwazi ukuthi ubaba usedlile lapha ngemthelela amanzi khona kwana kuyakhombisa ukuhloniphana nokunakekelana khona lo ukuthi siyakwazi ukuthi nxa sihlangene sinje everybody udlile so manje singama-empini uyakwazi sihamba amadoda eqinile adlile athola i-energy akula muntu osalele emuva nxa songasukuthi asoyikudla sokungokunye lihamba lilonke ngoba nxa sokudliwa sukhangela ukuthi abanye badli akulabo mfawaba njengoba sithini kuyadedelwana wonke umuntu siyathola ukudla wonke umuntu sihamba sibambisana sibambisana kwakulomkhubo omncane ke uma liqala ukudla uyacupha ubufake kwenzelwani lokwazi athi siyasibo kwezinto awusipha abaphansi udlala abaphansi umncitshanja yini owaziyo umncitshanja sasingathi ukuthi isishwala sakuqala wawucuphela wawuthiwa umncitshanja so kuhluke kuphi no kababa uBhaloni
kungaba kusiya ngemikhuba yezindawo kwezindawo kwezinye izindawo uma ucupha ubeka phansi laphana kuthiwa wenzela abadala. Okay. Ngelinye icela ngingene ngakho lokho besikwenza kungumkhuba wethu vele bengike ngatsho lapha ukubana sithe sikhula abadala bekuthi kungabulawa inkomo kube lenhloko ilipheko amadoda abadala bethi bezuzwana amadoda behlala edale phandle yayiphekwa ngamadoda imilwane idliwe edale khonale amadoda bexoxa indaba zesigaba bexoxa indaba zokuba zezifuyo bexoxa izindaba zokwakha ukuhlalisana kwabo. So ukudla akusikho kudla kuphela ukudla kuyahlanganisa kwenza ukuba kutsho ukuthi khona kule nhlonipho sifunda inhlonipho khonapho sifunda izinto eziningi so ikwente manje makuye ukuthi njengoba ngeke ngalizwa lixoxa lapha ngesikhathi ngingakathathi ngaqala ukuthatha la lithi uyathola ukuthi omdala uyabe hlala edobha inyama enkulu every time akucabanisi hayi kwakuyinto yanti liyabona yikho lapho esingakuthi kwakusaziwa ukuba umthetho wakhona yiyo ihierarchy yayikhona ukuthi omdala laye wayengathi nxa edobha inyama yena kuphela ethi ufuna abanawakhe beloluze kodwa kwakusaziwa ukuthi khonokho yikho kwakuletha inhlonipho futhi sokusenziwe ezinye izinto uthola ukuthi leyo nhlonipho eqalisele kudleni isiqhela yiye kwezinye indawo bahlala bemnika indawo yakhe babemupha indawo yakhe njalo kunye kwakusenzeka omdala wayesukuma kuqala echiyele abancane useleyo wayengathi aze akhothe umngane wayechiyela abana wakhe ukuthi besale khona kwana lakho kwakufundisa lapho awuboni ukhuluma ngeyokuthi whether lo mdala ohlala ethola ithambo elikhulu kakhulu hayi bengatshala abantu kubele lokubangisa ukudla sikhuma ngenhlonipho imfundiso ukufundiswa so la umncane uyakwazi ukuthi esami isikhathi sizafika nxa usungumkhulu sizafika ithuba lapho ngoba bekunjalo lokuthi ebadaleni lapho kunjalo umdala nguyodla nxa kube kuyinkukhu for example ukwazi ukuthi leli isinyane lokhu ubhuti abaphambi kwethu besikwazi ukuthi angeke uyedobha even lanxa udotsho wakuqala asoze uyedobha lokho okuvele udliwa ngubhuti ngenhlonipho la uzayenza khona okwenziwayo so kube kuyimfundiso ukuthi ungabi isikhwama. Okay baba Bhalule ngezwa umfowethu unkomo laphana uyakhuluma ngenhlonipho kakhulu kodwa ke bengicela ukuthi wena njengoba mhla ka 27 June kunomcimbi ozoba indumezulu uma ungasitshela ukuthi abantu lapho benga expectani baba. Sikhuluma ngeviki elizayo 27 Nhlangula kunguJune kuyaba kuumcimbi omkhulu wesintu samahlabezulu. Isintu samahlabezulu kuyinhlanganiso yabantu amahlabezulu kuyithi sonke thina abakamthwakazi. Lo mcimbi ngumcimbi lapho okuzo abantu bebuya bezoziqhenya ngesintu sabo, abantu ababuya bezophakama ngokuhlangana lokubumbana ngesintu sabo, ngemvelaphi yabo, ngamasiko abo. Kuzaba kule midlalo eminengi eyabe isenziwa, imidlalo le ile mfundiso phakathi. Kule midlalo eyimigido eyabatsha eyomdabuko, kuzabe kuleza ngoma izangoma ezesintu ezomdabuko, kuzaba
kuya njalo kube lezi nganekwane ezibuya ngemhlobo echiyeneyo lazo zimfundiso kube lokudla kwesintu okuphekwe ngendlela yesintu lokhu kudla ke abantwana bazabe labo bethola ukufunda ukuthi ukudla kwesintu lokhu kudla kudliwa ngasikhathi bani kuza kulabantu labo abazabe chasisa konke lokho ngoba kutholakala njani kutholakala emasimini nxa kutholakala emasimini kuyaba kuvuniwe kuyahlutshwa kuyenziwa kanjani kuphekwa kanjani zonke lezi zinto zizaba zikhona kodwa okuyaba kubalulekile kakhulu siyaba sifundisa lo limi lwethu ngoba sikhuluma ngalo ulimi lwethu siyathi thina ke ebantwini loba ungabe usakiliza kodwa luthande ulimi lwakho ngoba ulimi lwakho luyingxenye yokuthi wena ungubani konke lokho izinto ezaba sizikhangele eManchester ngakho sinxusa uZulu wonke loba engabe evelela ngaphi uZulu wonke ukuthi abe khona uZulu bebuye sizobungaza imvelaphi yethu lesintu sethu lamasiko ethu thina sisintu samahlabezulu kasikho kwezombangazwe asingeni kwezombangazwe kodwa thina sikwezamasiko yikho lapho esikhona esitholakala khona sikwezamasiko sihamba ngezamasiko siphefumula amasiko sikhuluma ngamasiko sidla amasiko sivunula amasiko sigida amasiko yikho esikho thina kuhle kakhulu siyabonga usibona nje sikhona apha uzanini ke mahlabezulu ngobunengi libuye nizoba khona eManchester libuye lisilungiselele lemuli zenu imdeni yenu siyabonga kakhulu sibonga amahlabezulu umcimbi ngowenu asowethu wena siyabonga kakhulu njalo ngitsho nje ungangezelela baba ukuthi itheme yethu yalonyaka ithini matshela ungakhuluma baba ukuthi hayi ngiyayimikwa kube ngoyikhuluma kulungile sikhulume ngokuthi ke lokho esikhuluma ngakho esithi theme sibala ukuthi uhlelo lona esilukhangeleyo kahle imfundiso ngizoyibeka ngesihlungu ithi rooted in heritage united in communities lokhu kutsho ukuthi thina sigxile kumvelaphi yethu lamasiko ethu kodwa sihlala lezakhamizi zalapho esihlezi khona ngokubambana ngokusebenza ndawonye ngoba siyizakhamizi kuleli lizwe siyizakhamizi emakhaya lapho esivela khona emagcekeni abo babamkhulu emagcekeni abo khokho bethu lokho kasikulahli ngakho ke siyazama ukuthi siphile labantu kakuhle abakuleli lizwe njalo emakhaya esivela khona siphile lezakhamizi kakuhle khona lapho esivela khona emakhaya ngoba indoda iboni nje isakhamuzi lesi uma ngikhuluma lo baba umchazo ukhuluma lesakhamuzi uma ngikhuluma lo baba ngikhuluma lesakhamuzi uma ngikhuluma lo baba uPofu ukhuluma lesakhamuzi ubaba umndeni ukhuluma lesakhamuzi singakulahli konoko mina uma ungiqonda uqale unqonde ngokuthi ngisakhamuzi yikho lapho oqala khona ungabuya kimi ungazange ngiqonde ukuthi ngisakhamuzi ngiyakududula ngendlela ngoba ngisakhamuzi saseMarco ngibe isakhamuzi saseManchester imithetho ngiyayibamba kuzo yonke indawo ngoba ukuhlonipha kuqhakathekile esintwini sakithi yebo akhona amahlongandlela kodwa labo ngaba bephuma endleleni thina isintu sethu siyahlonipha abadala yikho kona lapha sihloniphene thina kuqasa ukuthi nasihloniphane sihloniphene yikubona sigezisana lezandla lapha sithelelana amanzi sisidla ndawonye nabadala bakhona lapha sibahlonipha inhlonipho siza kugcizelela lapho nokho eManchester sizothi abantu abethu bebone ukuthi inhlonipho sitshona hayi siyabonga kakhulu baba Mchazo nje sesigqiba baba last year bekuhlelweni lokuqala okwaba nabantu abaningi kakhulu so this year le expect abantu abangakanani Siyabonga mahlabezulu kaNdaba nina bakamzilikazi kaMachobana umcimbi ngowenu asiwo wethu inani lamahlabezulu lewaziwa yini mahlabezulu kodwa sikhangelele inamba enkulu basithinta ngokuhlukana kwezindawo abantu abaningi sebebhukhile izindawo from kubo Plymouth
Scotland ngokuhlukana kwezindawo so engakuthi nami sembhukile lo baba unkala ngizobe ngikhona ngezinkani enyakatho eBrighton mahlabezulu bakithi sithi sukumanini ungezwa ngelikabathi woza uzozibonela ubuhle sikhulise ukuba yithi kwethu asihlanganeni khona mahlabezulu siyabonga kakhulu siyabonga mthetsheli baba Mayisa ngicela ukubamba ungakayi njengomdideli webutho namhlanje siyemcimbeni usithi fahla ukuthi kade kwenzakalani namhlanje lana hayi mbiyelele Mahlabezulu ngumbokazi umdidiyeli webutho lezinkanyezi abangalazi igama lelithi umdidiyeli lisho ukuthi nguye umkhokheli ucoordinator webutho lezinkanyezi silapha sihlangana le nduna yethu uMdladla ubutho lezinkanyezi ngaphansi kwenduna uMdladla obengekho umnyaka wonke behambile siyasebenza le eMzansi simbonile imisebenzi yakhe emihle emangalisayo ayenzileyo siza isizwe sekithi sakho ubuhlobo isizwe sakwaZulu simbonile siza abantu bakithi kulolu dlamo lukhona lwalezi suku lwedudula hayi ubuyile ke baba sithe sike sihlale phansi kwakhe sizwe ukuthi yena umumetheni usiphatheleni njalo aseluleke ngezinhlelo zesizwe sisiya phambili yingakho sikuthini namhlanje kule imbizo engaphansi kwenduna uMdladla hayi asibonge ngaphandle kokuthi makukhona okunye ongabe uthanda ukuthi ukudlulisa ebantwini engithanda ukutsho ukuthi sizwe senkosi umzikazi asihlangane hlanganani Mahlabezulu hlanganani sizwe samahlabezulu thwakazo ndlela zimhlophe izinkanyezi libutho lesizwe umsebenzi webutho yikubutha ukuhlanganisa isizwe yingakho sithanda ukukhuthaza isizwe kungakhethile ukuthi sikuphi kumagumbi amane awezwilele linkulu elikhulu enkosi uCharles kumbe iEurope jikelele mabefisa sizobancedisa ukubutha uhlanganisa isizwe lapha bakhona basimele basazise sizasondela sizoncedisa ukubutha isizwe senkosi uMsilikazi ibutho lezinkanyezi lesizwe sonke samandebele kaMsilikazi ngamashokana namhlanje sibonile umama laphana ngingazi ukuthi bekusenzakalani ngobani siyabonga phela silohlelo uhlelo lokubutha asibuthi izinsizwa labo baba kuphela sibutha labo mama ngaphansi kogatsha lezinkanyezana izinkanyezana yilo igama elethiwa yinduna yethu setha inhlanganiso umbuthano wabomama ngaphansi kwabo kuzaba lamatshitshi njengoba libona bazile labantu abangamantombazana sebesibutha lamatshitshi konke lokhu kungaphansi kwezinkanyezana hayi kuhle mase kubuthiwe insizwa kwabuthwa omama kubhekelwe ukuthi kwenziweni ngalokho esibheke kakhulu izinto zintathu okwakuqala sivuselela amasiko ethu singamandebele kaMsilikazi amathobane sila eUK mhlawumbe abanye bengabe becabanga ukuthi hayi ngoba singoba se-UK ungumBritish ngoba citizenship kodwa wena ulindebele kaMsilikazi amathobane yingakho siyabutha sibuthela ukukhumbuza abantu ukuthi bangobani bazazi ukuthi bangobani iculture yiyo esho ukuthi vele wena ubani i-identifier yakho zibutheni izizwe zomhlaba la eUK siyabona amakula siyabona ama-Caribbean siyazazi izinto izizwe
sizazi ngani ngeculture yazo lawe ukuzumazi umuntu uthi lindebele kufanele wazi iculture yakhe manje uzawazi njani ukuthi umuntu kayisilindebele kasikhuluma isindebele kalandeli isiko lesindebele kadla ukudla kwesindebele kalandeli kabonakali nasemcimbini yamandebele Ndebele banike leli likaMzilikazi yingakho sizama ukuthi sikwenqabe lo sikhumbuze abantu ubuyibo babo ubuntu babo umuntu ngabantu sikhumbuza abantu ubuntu babo ngokuvuselela amasiko hayi kuhle kakhulu mavumisa baba ulibutho ngilibutho akusho-ke ngobubutho bakho awu mina ke umavumisa gasa umzila kawulandela ngawulandelayo uyabuya zibabelela umabheka asizovuma ngilibutho likaMzilikazi lapha eWest Midlands ngiphathisana lo mdidiyeli lezinye izinduna ezilapha yimi engibutha eWest Midlands njengokuthi bangibiza ngesilungu bethi chief wezinkanyezi lezinkanyezi laphana ligoqa ngikusala abanye sibutsha namhlanje yithi ke sabiza umthakazi ubana ubela ubana sibuye siphathisane njengoba nje libona izinduna Manchester ezase-Midlands ezase-London zikhona la siphathisaneni kumbizo le ethe yabizwa yinduna umdlalo so-ke hayi no siyabonga kakhulu kubo bonke abathe babuya sithi next year masaleni uzodlala labanye abakomthakazi kuhle kakhulu njengamafishane nje ungathi kuqakatheke ngani ukuthi umuntu abe sebuthweni hawu angithi nje kukhona la ukuthi abantu into abangananzelele ukuthi nakhona lapha esikhona kwaCharles uCharles ulibutho lakhe angithi lathi isiko lethu akula nkosi engelabo angithi kufuze kube nebutho ikho-ke kufuze sisenze ukuthi siphathise ukubana sithuthukise ubuntu bethu ngokuzazi ukuthi lasendulo umuntu wonke wesilisa ube ngaphansi kwenkosi ube libutho hayi siyabonga ba yebo libutho eliqhamukaphi lini mina igama nguvodloza umhlatho ngehlwa thambo umaqhoba umfoka Jinkani ngithi ekhaya kuselupani phansi kwenduna uMabheki mina ngingomunye wezinduna zebutho lenkanyezi lezinkanyezi i-area yami engiyikhavayo ngesilungu bathi i-training and capacity building yebutho right ungambuza ukuthi kathi ibutho training ucabanga ukuthi sesithwele imkhonto sesijiki imkhonto hashi okwethu ke i-training sitrainana yikho sithi abantu ngenani kubutho ngoba silama program amahle kakhulu atshengisa amadoda ukuthi zwanini kulezinto ezinje ezihlangana lathi singamadoda empilweni ngiyake ngijayela ukuthi madoda indoda yonke kumele ibe lama weapons ama weapons are also instruments umkhonto lo uyakwanisa ukugwaza ngawe empini kodwa ke nxa ususendlini umkhonto lo uyasebenza iwohlaba ngawe inkomo nxa ususithi kahle nihlabela abantwana isijebo so amadoda kumele afundiswe ukuthi kulezi insuku asithwali imkhonto silama instruments abathi ngesikhiwa instruments of legacy, instruments of capacity building, instruments of influence. Ukuthi yonke indoda kumele ibe kwazi ukuthi right, how do I fend for my family? Yeah. Sikhonapha the first thing uyindoda siyakutrain ukuthi hayi baba sebenza
umama nxa esebenza ibonus kodwa ke ulawe esebenza suka uyesebenza usebenza njalo ungahlali khonapho asizithuthuleni lathi siye phezulu siqalisa ukukhangela ezamabhizinisi sike sichiyane lento zama-shift so sithi kumabutho wonke lapho khona we have got everything lapha esingalinceda ngakho lisincede lani sifundisane singamadoda ukuthi abafazi baphathwa njani ezindlini ngoba sometimes abantu bayalwa lapha ngoba akulabadala ababakhuzayo ngakho ke ukuba phakathi kwethu lapha sesibuilde okuthiwa yi-network yamandebele network yamahlabezulu ukuthi awuwedwa ngoba sathi sifika lapha kwakungundoda zibone akumelanga ukuhlale kunjalo yikho ke sisithi ebantwini bakithi hayi wozani la silazo izifundiswa different as a finance as a health as a pharmacist akulanto esingelayo bakithi sikhona khona bade kusele nje ukuqoqana manje baba Vodloza njengobusho njalo ngifikelwa umbuzo ukuthi njengebutho selinawo yini ama project likwazi ukuthi lisebenze ndawonye liphushe lesiya phambili noma into ekupipeline right sikhuluma sinje we have finished i-registration yethu esivumelayo ukwenza ama projects lawa ngokwemthethweni we have identified a few projects which we work with ama councils so siphakathi ukuthi abantu bakithi nxa siqoqana sihlangana sibekwazi ukuthi ukhansili leyi elama projects anje ngobani abakithi abahlala khonapho sesibabizela ukuthi hayi kulento ezinje bakithi uyani lingele liyenze lokhu la lokhu ngoba ziningi inhlelo ezifakwe i-government yalapha ngoCharles ekhangelane le culture they are very very particular sibili ukuthi ama cultures lawa ngathi ngama minority lawo yazi aphakanyiswe uze abantu babekwazi ukuthi hayi kule culture nje kule they've got funding for those things so we are identifying those kind of councils and ama programs abo and konke osokusele nje ukuthi si identify abantu bakithi different areas ukuthi wena kule council ngulani that is one of the main projects esiqale ngayo. Okay, I know kuzwakala kuyinto enhle kakhulu ungagqugquzela abantu ukuthi bezibandakanye bejoyine ibutho hayi kakhulu ngalo bakithi bathi ehambela ngemva idliwa izinja ungasaleli uyabona ibutho njoba bechilo abafowethu lihanqe isizwe liyilo elivikela isizwe ngakho ngithi ungasalele emuva buya uhlangane labanye uyabona kulento ezinenge ezenzakalayo emhlabeni le and I will tell you ngesilungu ukuthi bathi ebantwini the most frustrated man is a man with a vision but no resources. We dream big kodwa silama resources and that frustrates kodwa ke sihlangane sinje ngibuye lempondo yami ngithi nansi la ubuye lempondo yakho uthi nansi awu siyaqalisa ukuthi right what is your vision usi-explainele i-vision yakho sisebenze sithi hayi asihlanganeleni lani indoda asenzeni le into le ikhanya ngathi inhle so yikho ngisithi we don't have ama-resources but akumelanga sihlale sigoqa izandla joyina ibutho buya usebenze labanye bakho abantu bebesazi ukuthi lathi siyisizwe umzilikazi uyazi influence abalayo e-Southern Africa nje iyamangalisa amandebele I don't think bayayazi yonke imbali kaMzilikazi hayi bazi lokho esakufunda esikolo kodwa ke indoda liyana indoda emangalisa into yazenzayo
uyazi ungacompare lokwenziwa nguShaka. Shaka did something mighty in 12 years. Yeah. But uMzelikazi lived and ruled longer, and he accomplished wakava from KwaZulu, Transvaal, eBotswana, wangena wayeZambia, wasetla eMathebeleni, building a nation that is still standing la namhlanje. So ngithi it is you, it is me okumele adlale leyo part yokuthi umsebenzi kaMzelikazi unganyamalali, ungachabalali. Ngiyabonga. Hayi sibongile kakhulu baba Vodlozi. Sibongile kakhulu.